Assalamu alaikum wa rahmatullah. Khayagin paikei shatomunye ke foraji be alati menin kallengene abaranya fay silaminin giri bangen suwa asudi na buren bagandi asudi wakati ngarada batte fubeni gede bagandi kara furundanga imani fabani akhini kinani iyogoni wattenyani yasino maneme iyogoni hammingiya iromu khibaru tananisu kagollen pay agoma la kamisan ko tanye koye gollo alla ga yengeni kamma ko tabe miskina su konta sunyagali jinkibaren nan koto saketi ke sun kaso garini saketi ke kunda ajilla tela tenyani ane gidenya kamma asuddu wa khadanga kagere gollu be deberi ouverture ke afayke magagere video kutungori video timmanto mekeni na khanyagali nditei lenki juman sukuba kagollem pay alla ganne ragana alla ganne ragana alla ganne ragana alla ganne ragana. Donc, merci beaucoup. Merci. Muhindano nyigumandi yagarima no kutintendo no kulate marije manendo asilla ona asima nantoga barabe keni sagasire no fabasire igeri foranju gorebe jaba bamako kundabe tokonyeni titibugunga ohayi Kenya baranga alhamdulillah kunda ke ime imaka horo kenyeni jamani nyime representano benu da kunda ke nogondi merinu isoro nagati alhamdulillah kunda ke karadun kundanu merinu isu hagari meni barake isura ko yidiga mun nogondi nati ke golle kundu ali kunda magadange hakandi bawnangi ni ikun kunda ke jatelaga har serebenu gide mana kungeni bayar no nga bayar de fonunga donc iganati ina forage njaba ikunda keri kengeni ke gere kengeni ke tuwa ungere na jaba iwa ko inati ikun koni khempani keme metri me bana e khakuteke meri nu nyimenu na hera kutu ina kenti mandi khangana jatelaga sagasre do fabasre ila bito hilimanya doke forage kundu batenga sibiti na ilenkara alhadinga alhamdulillah donc forage ke agilo ajabe ajin khabawu ila ko ina tikellingi kunda siringa bawni kunda keni kunda be ajilla tengeni bunga haraga nay aga awara gana kumanye la to kumanye la ajilla tenni ila ko ina tikegolle be sagasiro ro fabasire genya tibunga lenki ikunga mulla ananya ikunda kutunga bale waya ujida yatimade unka kene de flenni tuma dola amunu yerabe wardala adola amunu yerabe naklaka kayano mo tita dundo ataka na tana wala donc rumne dale ni baro dibna ke anga tomba pesa fabasire sakasire ame titi bugu alhamdulillah courage sena association fait donc baro na damne machallah monsieur le maire alhamdulillah machallah bravo am tega jilaje courage tigi amna laje ni gabaranya na bravo courage tigi bravo fabasire sakasire bravo titi bugu bravo monsieur le maire bravo angal manu ya rabbi halibi courage be keme flando de la ya rabbi yani sana tawche alaga seto ba flama alaga woyo mali fantan dan bela jirena masha Allah aminara de boroge daru yoke utige no mo masha Allah mubarak ewa jiko la fana donc di analyse kerata